نیلوفر نیلوفر مادر نیلوفر در کجای؟ تونجیه در خونه شد نیلوفر لابا اکا اینجا بیا گفتم تو چیکار کردی؟ چیکار کردم اکا؟ کجا کار کنی رفتی؟ آخر اکا مرا در نزد رفیقام شرمنده کردی ها؟ سری اکت خم کردی؟ داد نزنید حاضر همش رو میفهمم تو مرا شرمنده کردی سری اکت در زمین زدی فهمیدی؟ اکا جون. گشته تشنه کودکا را نه خوب کردم اگر فیل باشه در جای ما فیخان میبرداره داد نزده اتگب خاموشیست چی میگوی؟ جان منم میخوام که سرباری شما باشم فرزندای من پدرشون پرت افته باشه مادرشون حالا زنده است من میخوام خودم کار کنم میخوام که فرزندام از سر باشم گوش که آخر روز پگه با سیمش به دنیا میام تمام بس گپ نزد تو دیگه به اجازت من خانه قدم نمیمونی فهمیدی بیرون اکا گوش چو گپ نزد تمام گپ یک تو خلاص اکا یانکا جو منم میخوام که فرزندان نانی به مینت خورد میفهمی من میفهمم شما رو من نیلوفر میخوام خودم کار کنم آخر من میدونستم که اکتون همیشه رفتار میکند من با شما همشه فهمونده بودم زیق نشه نیلوفر جان بلش یانکا جو من در براتونم نیلوفر التماس گریه کасе ки камандаш дуроя беойлик намемона ҳамон моҳ уже ойлик мегирад ва нафароне ки айноми ман мераванд апайшаб намда регистратсия мешаванд 10 нафара да тагиш ҳамон замон регистратсия мекунанд ҳамон моҳ уже ойлик мебурояд вақте ки директор шидем чалаи тиллотун фаҳмидя вақте ки ойликотуна гирифтем мара раҳмат гуфтана фаромӯш накунед касоне ки фикр доштанд то ҳозира ки ҳамин фаберликда кор кунам накунам одами бовари нокофтеста будем ма шумода апаи шабнама тавсия медиҳам дӯстони азиз марҳамат кора ба нозукию секретош мефаҳмона ёд метиҳад чихеле ки гуфтам ҳама блогеро фақат апаи шабнама тавсия медиҳанд ва марам хуш мешавам марҳамат инстаграму ватсапшона мемонам нависен кора ёд бигирем